abakwatwa harimu Kaho Joanita Nakityo, Sam Tugume Karakuza, arukora akakiiko akarikugaba emirimo ha district, Sadiq Mugisha, ogu ni DHO, hamwe na Richard Nabimanya orukukora eby'obwegyese omu district ya Mitoma. Hariho Olive Twesigye, omutura wa Kayere ya kabiri omu Mitoma, ogu nawe akaba yakwasirwe ahabw'okwiha abantu sente omu rugezigezi, nikwo kooti kumusindika aha rumanda okusiibira 27 kwa Kashatu. Umar Mahanguzi, omuhwezi wa RDC aba district ya Mitoma, yahamya okukwatwa kwaba kandi yagira ngu nka ofisi bashemereirwe. So ahinduka mbere y'izuba bamaze kubahereza gukora okucyondoza kwabo, hati bakwata umukuru w'abakozi, bakwata rukukura eby'amagara, bakwata rugaruka arukukura eby'obwegyese, bakwata kukurira akakiiko k'ebigaba emirimo, bariyo nibakirunda n'abandi. Nkubona naho bagambire abona n'omuruka ayegera senta muntu nawe bakamukunda ngo nushana n'omukoti bamuteye n'omukoti ogwe bamuramaninga n'abandi abo bakirunda. Elizoberi twakwata abakungu bana omu district ya Mitoma, omurukawo omurarukura eby'amagara, orukura eby'amashomero na narukura akakiiko kakuha emirimo omu district ya Mitoma. Aba bakwatibwa eriizooba abikugambibwa ngu babire mbaguze emirimo gya gavumenti, kandi Kaho we abire nakozesa amaniga ofisi yeye okuditaminga we n'okusharaho emirimo nk'oku eraheebwe onoho oragitunge n'ebintu nk'ebyo. Yagira ngu n'ekyokuswazana okushanga abakozi ba district nibaguza emirimo aha abantu abarukuba batakatandikire kukora. Ngo abantu ba Mitoma kanyenda kubashaba munonga ngu twehare ebintu by'obushomanguzi, aba bana bo bashashura obusente bagambo okushaba emirimo babatine bakoze. So ushanga umuntu nagenda naguze ebintu bye naija ubundi n'umurimo gubura, so ushanga umuntu yafa imirundi ebiri. So nyoni ntekateka ngo ejo move nangashi ejo operation tujakira kandi tubahagira ngo bagumizemu tukirininge district yitu. Bo banyakwatwa barimo orukurira eby'amagara hamwe na rukurira eby'obwegyese bikiriza okugamba na Tayari TV bayihakana omushango barikugira ngu we noine obujulizi abureete. No, that is a false allegation of extortion. There is no evidence against that. How would you extort? First of all, me as a person, I don't sit on the service commission committee. If I extort you, how would I give you the job? Is that satisfying if there is evidence? I don't know that, and I have never done any of that, such a kind of extortion, extorting money from people. Abantu bakomaho bagaruka bashobora ku district egi ejwiremu obwangane, itimana n'obutendezana niyo nshonga habwenki bakwasirwe. Omu bugufu ebintu ebiriho biri kugenda omu misho ebi n'ebintu by'abantu bakozire abw'okweyendeza. Ekyo kubanza nyowe nk'omushaho ori kurira abashaho muri Mitoma nk'applyinga aha murimo gw'okuririrwa rero serigizire executive consultant qualification zone nzindi konka banga kushohoza. Some people have got ati nyonka ka office home when actually some of the members were not happy bakaba batashimiri. For example, you are working with someone wa home office toka mazire mwaka, your supervisor ya transferring omukazi wawe. You can imagine that wrong. Muhanguzi yajyanywe ibikorwa nk'ebi nibishisa izina ry'ihanga kandi bafereza sente za gavumenti. One ihanga ndiferwa icyo kubanza image ekishani abwo sate nk'omuntu okuyawe sente okuza kumuhumura kabura kugumuha natamwa gavumenti. Ecyo ndicho kubanza nango ubundi atamwa n'ubwebembezo bugizire ki oburu. Ecya kabiri ndiferwe because this pomba shashurwa hati mbashashurwe sente za gavumenti hati kwagakaba kuri ibintu bitahikiri hati gavumenti yafe mwe hati mbabara babatwara konga nabashashurwa hati office zezibaru haza kuza muza gaps. So mwe tikaba kirungi okurigira kuchondozo kwakozirwe bwa hati nikoreka ngu aba hamwe n'abandi abakiriyo nibarondwa nikoreka ngu Kaho natahataho mirimo yo kuronda abakozi ayirondera abakozesa interview aragira obubonero burahebwe aba bashitamire interviews.
Okundi okuchondoza nikoreka ngu omukuru w'akakiiko akarikugaba emirimo bwa hati nateekateeka kuba yahire sente abantu 23 eziri hagati ya $7,000,000 kuhika ahari 22 obwo arikuziha buri omwe. Abandi abariyo nibarondwa harimu chairman w'egombora ya Kashenshero ahabw'okwiha ekituga ekirikwingana $9,000 Olivia Lyatwa. Okurigira akakiiko aka State House Anti-Corruption Unity abana bija kutwara omukooti erikuhurira emishango y'obushomanguzi omuri Kampala kandi akutwaza kukorera amakuru aga aba batwirwe Kampala. Adolf Aireka na Olivia Nasasira. Amara ebiragiro bikiriza tibiri kubikiriza konka rangabari